ole tungtu ma chuan voina budget session kan en ho kha kan en ho le lok dona pularin tlonga siah2 dampa bial tu dampa savawm an ti le hi home minister ni mek ke Sapdanga te an mu nom dun em mai ni pularin tlonga po duai lo em a chutiam pokin puke Sapdanga po ami question le bidik em home minister hial ni thei ani boka poni se kan en ngalang Zobel na zot turin pulal urin tlonga siah2 dampa bial tu zom tak lo somang. Speaker kalome home minister zom tak chana tana ka zobel na joy hini SI walal ngak moya le Mary Rosang pui ASI te wiring te duty kha engwanga suspend nge ni ti ka zota kalau sia danin hey home department hian entry fee gate ta lak to lo tur ti order chua kha i achua ni tuka scholarship SP hian anong chawa tlailama entry fee la ka wanga suspend ni khan kan sia order la mulo wang te po ni thei om mai o ti te min ngai tu atira ha ka zota panina chuan suspend an ni na hian hek tu nom nge ni a hek tu te hek ni adikem ti en fiana omem ti ka zota tina pathumna ka bial kang hun police outpost sorkar ma saina datura rohmanna asiam to kha he sorkar to hian kalpui zela tumem pu speaker helai kan soizang shet dua keni bial dampa bial khu police khulai west pileng atang kwan a jurisdiction khu zawe mem maya nichina members am tak por hunga soyang khan west pileng police post atang kwan heta ropui chipa lo chawin roi ek tlang dung kang mun tlang dung south sabol thlengin abialani a crime te engenga mo oma incident se lo min outpost nai kulikona te han tiama chu an thunei na ni lo west pileng atanga kha an take up thina wangin a vehicle te pon nei thalo lea chu wang sarkar ma sain amun laili kang mun lahin police outpost na tura kan lo rod na khapoma he sarkar ni kalpui zela tumem ti ka zotani Khan athe anga chang turin home department chang tu minister who ke Sapdanga lo somang. Who speaker lunglei south bial tu wa pu lal ram lian zo na police officer te na manpower le vehicle entitlement eng anga pek nge ni ti kha police manual a hian chiang taka zialan om chialova kan officer te hian mamo anga han pek han thuam zok ten ni thina ti chuan an manpower entitlement ayatam kolan omem ten vehicle te po item kolan omem ti hi kini po kanin zone meka department chunga chutiang kan lo omani chuan February thachung hian in chingfelangu o ti in kan in nge na ti chuan kan officer te point uluk takin an han enzuya tuna report kan dona chuan retire to te an ni emo la thok mek te an ni emo kan officer te zinga le achol to te zinga manpower entitlement back call anom to lo ni in country a tin lir thei po
ke ma ni trong takin a ho kim to ni in kan ria an lom khom mai ten zo na nei tu aizol sau tu bial tu puchuan thanga zo na ku vaman te hi engtin nge ti ania ku vaman te chu kol that ania mo phurtu te chu tuna hian friend me kan ni a eng anga khem nge an ni ti chu thu buai nei an dia wangin an thu buai ti top dona a khem dan tur chu lo chuak tur ani anga tuna chuan an thu buai ngai tua mek an ni awangin police kuta omani ten dampa bial tu pularin tlong asai lo zo na vaireng te police gate man te kha Mizoram atanga thai thar phur chuk thalam nena pocket money an lo di lawanga man an ni man an ni a ti son suspend an ni chu kan chana ni ta sela ten eng angin nge an chung changai tu ani ang ti chu ni e suspend chungin inquiry lak mek ania uluk taka chui chian mek. Speaker, point of clarification. Wakan member zom takpurin tuanga ron zona SI le ASI te khan poisa an lo la an mani khan an lo la kan suspend ti na nge ka hiat dan chuan kan SI le ASI te kha ge ta po chuklovin office an lo om lai ania an ni kha suspend anin ka ria chu zo ka chu min soi fia saktura kan du chu kan SI le ASI te khan poisa chu an lo la reng em ti kha min soi fia sak te chuan Khamituma pu speaker kan clarify the dan chu khamitunga duty mo phurtu te khan ni hang SI le ASI te kha chu department inquiry ti me ka ni ti chuan zo heta dampa bial tu pu lalrin tluang sai lo zo na he kan ni empty la ya khachu he kan ni le ni lo la ya khachu apoi mo beran ni khan palem lo angai la anti sual ni in sarkar na ria an chung changai tu ngai atia man ani mai ten kang mun outpost kha ni kan ngai thak ang khan ti hlotling tura tho me ka ni ti kha a chan da toi theyang chu ni mai lo me alo me sir question number somruk le palina kan kalang for home tholan ya otuna an thlir hawa tang khan home minister ina aron chan na kha enge dampa savawm angai ne mama ni ti tok te pon omani amara chu thudik tak fil thlapin aron chang ani ati thei pok ani tuda chon pulirin tlong asai lo khan aduang zona aduang chan na amu in riem chubaka puke Sapdanga Home Minister hianin dampa savawm hi angam em ani tituna ma chu nge dan ani ve em tikha komenela ma hanilo save le shim do ne